strongest strikers to ever compete in the UFC. Brazil rama ko pakat Sao Paulo zungol vei motor ka siam na huna thok training khovel shit lo ne tura kickboxing huanga arai fe aro are nuin mixed martial arts MMA khovela po lalram aron din chho mek zela aro renan ti top tuma amma baitu te chu octagon chunga arai anriel ngai lo ani bermai ole tundrum kan video chuan Alex Pereira Fastest in UFC hun history. velo te chunga UFC weight division pania champion thai UFC huang ku thak na ber chanchin kan ngai tha Since anga young, Alex struggled Brazilian fighter Alex Pereira chanchin kan ngai thak main clear tu te ka video te milo like ka channel la subscribe lo te pon milo subscribe sak vela sham torin kan ngen non le chewani July ni chari kum sang khajak wa samret pachari ania Brazil rama Sao Paulo Alex Pereira halo pianga Alex Pereira min pumchu Alex Sandro Silva Pereira ane khovel shet lo mithen khatten lo tling tura anjin kong zona har satna an paltlang dan ain ang lo fo then khat thla tu te atanga den munram sa anom line then khat ero din mun tlewle arwal rem lo tak atanga aron chor chuak anom fo thin chuang mi then khat har satna kara sailian chhaujing ami chu Alex Pereira ngai po hiani ingai thau zelang Alex Pereira chu mi hausa ler thai inkar na sataka in thlau na mun Sao Paulo chung kor thai atanga ran chor chuak ania no pang mai ani laipon arwal puidang ta chu an chung ten school an kalti supa arwal puidang te ang thawin kumla mala no pang tak Pereira pon school te chu an kal chhove bok thin na chu nitin ai tur thok chuak lawa an ani chuan ngai mai thei din ma ding reng Alex Pereira chung ka ta ne ro zirna in sum tho chu apoi mo ma sa jok ani ange school bangwal po ngilo kum som pani mi lek ani chuan an chung ko har chat na wangin zirna run bi ka a hun man thun chu a top san angai ta dera kum som pani mi lek ni chungin school lama a thian te po thalel tak chungin a thla liam ta dera ni chutia kum som pani mi leka Alex Pereira an school a ham chol ta chu a kawatla na ang a tho chho ve angai tranta ti chuan a leiro chan bricks siam na huna te a han thok ve lopa chutia bricks siam na huna a han tho tran te chuan kum som pani mi chau ala ni bok nen na po ala thiam lo le ang ti a hria thiam thei awma amaro chu a chanchin a soilet na Alex Pereira chuan kum som pali ka tlin chho mau chuan na hau tak puitling ten an tho ang rit han lak le na dang te chu ka thok thein ka thok ve vek zel to ani tin apan lai nun chanchin a soilang tela chuta kum tlona na an tho nuwa hun pui in her hun kum to lam ani phei chuan a thian te nen no pang te a zu han in chho mai chu an ching chho ve tan ta viawani leiro chan bricks siam na lama hun rei fe a tho nuwa motor ki siam na nga leiro chok te Pereira pon na a thok chun jom vele ta motor ka siam na an tho chho ta ka phei chun an tho pui te jinga kumlama ai upa te ti thin angin zu han in vel te chu Pereira chun a chin bel ta viawa nitin mai Brazil rama anzu ram chikhat ka sa cha anti futui atanga zu an siam chu nitin khat chuang a in chho ta phone in a chanchin a soile na Alex Pereira chuna soya motor ka siam na nitin maya han ha pa darkar som chuang te na kan tho zo ma chuan kan ti berom chun chu zuin kha ani mai ti na soya a sum tho chuang ang po zumana khoral fo thin ta chu zungal veya a chuak ta dera tleiro kum som pachri mi chau ani lain a u nau pain
dam doi man chual wangin Alex Pereira chu abora san vele bok nen ni tin mea zuin chu Alex Pereira nun ani chau ta de berta hun aliam zela zo ne na ni tin hun mangtrin Alex Pereira chuan angol veina ta tal chhuah tum na ril nu chu kum som pakwa ani chuan anei chau ve tana a hring nun kong zo chawa amalam hun a eng lo zia tha chiang ber tu po ani chuta alam hnai te atanga fuina thu zuin ban sana sports lama campaign tura fuina thu tha adong chau ve ta zo zo buk nen no pong te ya zungal vei Alex Pereira pan zuin nana ni tin maya hun khoral tur chuan kum lama ala no pong ti ein thathiam ve tan ta kum sang ni pakwa ania an khotora kickboxing gym a chuan azugol veina laka atal chhuwa thaina tur ani ti besin a pen lu ve tan chuti mek lain hun rei takata alo chin than to azungol veina in alakian san thailo ta chau chung hun laya an khotola kickboxing gym lama zirtin na tok train belakwa vera chuan Alex Pereira chanchin soin Alex Pereira an training aran nei than tir chuan achor chain ader thong leya min te bei dong man viau training ka nei puina po midang ang thawin na satakin kanora tum khat phei chu apuma kaneka atlu tan nok mai ni chuta ni ten mea zu in thin ani ti ka hriat phei chuan karil ru in he me hring hian ka hun min khoral thlon tir mai ni ka thiman nial amara chu Alex Pereira ka nek thluk tum chuan mitui parol purin aran thau chuk le a mela tlom du na mela lang lo chumini atang chuan Alex Pereira chu mineran anilawa ral bei tura piang pasal thradik takani ti ka hriat chho pha ta ni tin Pereira talen hai hon saktu beloko vera chuan a hne na July bultan Alex Pereira chanchin chu asoi ani beloko vera an Alex Pereira training anei pui toma a hriat chho ta chu pasal thatha ka zel anni na ania chuti line Pereira puin hlau nei lo mai cheiranga sapet nana thalmang thin tian soi pataso thakal zel ani na chu alo la hau lo thung chuta belako vera chuan Alex Pereira ten ham chanchin chu a hriat bel zela topi nam tong potan hand of stone lungtum ang maya chang kutum ti po chu Alex Pereira minglam atan a phua sakta heng he a tun thlengin he ming hi a pul hen chhote zelani beloka vera ke chaina noya Alex Pereira pon training anei chunjam ve ta zela an khotula kickboxing tournament lama te chon a in lan chho ve tana chu hun laya a in sual mutu te chuan a kut thak na zia te chu an soina sa hle chu tia kut thak na tia ming thang ta chuan kickboxing lama chau lo po huma anai lian chho hle a amateur boxing lama po trum som ni parian chat in lanin chung zinga trum thuma chuan chaklo anaya a hne na chan trum som ni panga ero a tum puite a knock out 5 ka boxing lama po soi hat kai khopin ming a chhel chho ta zela ti thayo me amara chu hun akal zela a tum puite po an lo dang lam ve zel nen ne na a lo chan reng thai bi khau lo maya kum sang ni som pania jungle fight middleweight title ho chuak tura a fight ruma technical knockout manga ne na a chan lo tum phai chuan aril ruwa thu pha chiang takin aron langa fapani nei to Alex Pereira chuan a chung katan thile thak pula nasale zola akong asaen angai ti chu tu hril non ngai lawin avongta chawna tharnen Pereira pon fight anei chho zela akong dal tuma ama dinga piang atuk dal chho ta mia chuta kickboxing huang ngat phaichon state champion ani baka South American champion te ram sang somli pakhat jat indelna pan American champion te ani chho vele te zelani thanda top thailo Israel Adesanya le Alex Pereira te anin tongdon ta Alex Pereira an anuna midang lam tak a chanchin tingai nom turin
fighter thatak atonga chu tu dang nelowin Israel Adesanya ani kumsang hi som proof ania record thatak nen Alex Pereira an kickboxing a ro arel chho mek line a ma ding turin a mang thawa fighter tha chaina lama minglian tak lo cherto Israel Adesanya aroin lam tanta kickboxing lama no malian pani Alex Pereira le Adesanya te chu chaina khotuala anin ma chon ta ya fighter pani the game technique le chepo adang lam viau in ne tok taka fighter pani te in ma chon zoa Alex Pereira chu chak zo ka ponin fight and to mitam tak chuan Israel Adesanya a chak zo tho an soya soisel lo fighter Israel Adesanya pon chak zo ka ai ngai zo tho a soi Pereira pon Chinese mi puiten Black Dragon ti ming laman pek Adesanya ane nuwa fight anei chunzom vele zela a mai ro su Israel Adesanya nen an in tum tuma boruak ang ero a tong chunzom talem lo kum sang ni som basre ain her chua chuan Adesanya le Pereira te chu an ram Brazil khotwala anin ma chon non le don ta just thutluk na manga alo ne to Adesanya nen a voi ni na an in ma chon le na fight chu tran ani round khatna in ne tok taka fight an nei zoa round ni na Alex Pereira chu Adesanya chuan an nek thluwa referee voi riat ngot account hial round thum na ero Alex Pereira in an ram Brazil mi pui ma thlom atum lo zialan tira oxygen pek ngai hial khapin Israel Adesanya chu a nek thluta ani hemi tuma chiang taka Pereira in Adesanya ane na hi Adesanya tan a kherera knock out manga atlom na masaperania Adesanya in adam chunga a shedeng to turani fighter panite in solzo nuwa ring chunga Pereira nek wanga tlu Adesanya tlok dan chu Alex Pereira fa pa chun alo zirve mek boka chu video toite chu alar ta chiama atum ni na Alex Pereira an Adesanya ane nuwa kickboxing lama Pereira ai lan chunjom zela kickboxing lama weight category pandia champion thai ani mek line kickboxing kalsana UFC zom Israel Adesanya chuan UFC lama minglian tak alo chher chove mek boka Adesanya UFC a fight neina achana po he mi hring hi katuk don nu ani tin social media lama Adesanya ane lai thalak ta chu Alex Pereira chun atar langa chuti mek line Israel Adesanya ero UFC lama arau pui bel zol zel thung kickboxing lama no malian a striking that wanga mi ta shiat Pereira chu UFC light heavyweight fighter andram Brazil mi Glover Teixeira chuan kumsang ni somni November ni riata Thiago Santos nen alin machon na tura ain puachan turatan training nei puya soma training po chu nei tunin Alex Pereira nen ngor taka fight game training an nei nuwa Glover Teixeira chuan Thiago Santos chu ania chuti mek line Israel Adesanya interview anei tuma athusoi world champion kani huna chuan bara zurui pakhatin ka ne nu tin minlaran soile don tia Alex Pereira chungchang a soina chuan kickboxing huanga alo ne to Israel Adesanya tronatlang UFC lama tron ve torin chawda tharama chon ngai tomin Pereira chuan thutlukna asiam felveta striking tha ane tura Glover Teixeira puithin tu khan ground dem bika Teixeira ne na training training anei chove chanta ani Teixeira gym omnalam Danbury Connecticut lama Alex Pereira chun ngot takin training anei thaina turin in alai tamia ti chuan UFC lama fight nei turin Brazilian light heavyweight champion Glover Teixeira noya training anei chauta training petu Teixeira chuan Alex Pereira thaina nei chu a hachiang lea Pereira hi achakin tharum anga MMA zirtir anomin thuaoya indu na le chapona anei lo kum khat chungin UFC champion ani thainge yang tin
Alex Pereira chanchin chu alo soilok diam to hang he Alex Pereira pon UFC lama contract assign felta kumsang ni somni pakhat September ni thum ania UFC contract assign fenua a fight ma sebra Alex Pereira chuan a contract sign atanga thani na knockout in ne na achanghal kumsang ni somni pani ain her chuaka aram Brazil fighter Bruno Silva an helen huwa Brazilian fighter Alex Pereira chu ama angthawa standing fighter thala in nek thiam Sean Strickland na UFC 276 a in tum turati anni main kata Alex Pereira the fight ma hian Israel Adesanya le Cannonier ten fight an nei ve don boka fight nei ma press conference a Adesanya chun trok tam ve tak Sean Strickland an hena Pereira hian atok dol ngai yang chatia alo soilok chu athleng dik tangaya around khatna Strickland chuan Pereira kutum dang zawluin atlom tade Pereira an Sean Strickland an knock out zana fight nei ve tho Israel Adesanya chuan an ne na chanzo post fight interview a tum ni ngot alo ne to lo Alex Pereira chu UFC fight thlir to mi pui tam takma aram chaw vele a ti chuan kickboxing lama sol nu nei minglian pani Pereira le Adesanya te chu UFC 281 November ni som pani kumsa ni som ni pani chuan UFC huang chung bi ka atung khat nan anin ma chon le ta UFC thlir to mi pui tam takma striking nei thale kut thak na fighter pani in suala in kuala in buan omlawa around li an khel nuwa Brazilian fighter in around ngana Adesanya laka thil danglam alan ti lawani chuan chaklaun thai ani ti ainchia aring corner lama akostepon around khatlama Adesanya knock out ngai angai tho antril nuin film takin Brazilian fighter in around ngana Adesanya ama chonlea chuta around ngana minute ni na ani chuan Pereira chuan Adesanya chu anek loya Adesanya tan tran kho le turin adun hun arem man lo refrain fight ati top zuya UFC fight trumli anei na UFC middleweight champion kong han chu no pangtia zungal lo ve to Alex Pereira chuan a hreng te der maya Pereira ne na chana mishing nun in thak dang theizia a chan chin ria ama chan tu an khomi pui te chuan an tha chiang vio ome UFC fans tam takin hun rei lo te chunga Alex Pereira UFC ming aran cher chho ta mai chu mak antia chuti rolin UFC thil tu zinga then khat te chuan Brazil fighter an hriat ma an lo hriat to Israel Adesanya chaklo lai an mu chu thil thleng pal a angai ve boka Brazilian fighter ma chon le turatan po Adesanya ming tho ari le ta ani kumsa ni somni pathum April neriat UFC 287 a chanchin kan seilai Pereira chuan tum thum alo ne to Israel Adesanya chu a tum linan a baile a ne ngai tumin baima se round ni na Adesanya kutum nek chuaka in veng man lawin atluwa knock out mangin tum thum lai alo ne to Israel Adesanya laka atlom ve ta zo ane Adesanya laka avan doi nuwa Brazilian fighter in UFC fensetan thanthungai nom thendira UFC bika atum thum nana Adesanya machon atum chonjon to lem lawa keji somkwa chonglam in elna light heavyweight ari na weight up chawin in nan atum tran ta zoka Brazilian fighter in middleweight atanga light heavyweight a in son chona thutlok na ASEAN sport lo aniange ne lo nei lowin light heavyweight huanga champion kong san lo seng to patum Ian Blachowicz Yuri Prochazka Jamahal Hill azona ne vek nuwa ni kum top kumsang ni somni pali khan Khalil Roundtree Junior chu technical knockout bokin an ne lea hun rei lo te chunga middleweight lama ro are nuwa light heavyweight huanga po ama han bitum zo reng an omlo ani taber mai Potan Hand of Stone tia minglaman pek Brazilian fighter hian nek nat lama UFC huanga ku thak na ber ni thin
Francis Ngannou record po alo khum to a tun din huna chuan UFC fighter le khovel mching ladam lai jinga nek na ber pol ani mek a chanchin kan soi lai tun din huna kum sam thum pasari na mang mek Alex Pereira an anon kong manam zonga mi te hriat lo turin aro sum le pai baka aro puina nei lo ma se tuna ero khovel hun sang sanga ama ngai sang tu mitam takten voi khat chau talpo tha lakpui theila tin du thu an sam chho tan ta engpo ni se thale mas thla mai hian Alex Pereira an ama chau tu azona tum som thum lai ne da changzon thai Dagestan in buat thiam an kalef chu ro khoda dang awmani lo chuan ama chon vele don ta ama ding fighter dang te ang bokin Brazilian fighter Pereira hian an kalef hi a thal le riap mai ngem nge nia ground game thiam an kalefan light heavyweight a rorel mek Alex Pereira rorel na ati to pangti thian nan hun tam am talo eng bo chu nei se light heavyweight huanga fighter panite in ma chon tur chang pi ke chu video danga ron pozel ana tum don nia